Manipur lenga ki manung da lairiba chayet na loisilagani loinana cabinet reshuffle athuba matamda pangthoklagani haina Chief Minister Nongthombam Birena phongdokre. Donor Ministry amasung North Eastern Council gi hana lairamba fundagi overall da chada tara manga hengatnaba Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na ayaba pikre. Selana Sijinaramba Amadi Aswengam Kaya Taubadagi Imphal Municipal Corporation Tha Taruk Mathau Tauba Thidinkhre. Masagi chahi taranithoi khaktangai ribi nupi macha ama ngasi khurai angom laikai amadi moirang kampu sajep ani fauna duna cheliba iril turelda siduna leiramle. Amasung Kangla Gate ki Western Gate ta Assam Rifles ki mamangda thauna pharabi ima taranithoina apagi mayokta khongjang changsin khiba numit ningsing duna ngasi anti repression day gi thauram pangthokre. Mayam bukurum zari adom ne grips impact news ni Irina Thingu zamna huzi pungja asfabu gi maru epau sing mayam da bizari Manipur lenga ki hauzik lai riba chaye naba issue sing asi athu badal loisilagani habagi thajaba lai issue asi hek loisin baga center gi luchingba singi ayaba matung inna athuba matamda cabinet reshuffle tawragani haina Chief Minister Nongthombam Birena phongdorakli ngasi babuparada laiba Chief Minister Secretary ta pangthokiba miyam gi numit ka mari lainana paumi singa unabada Chief Minister na makhata na hai hauzik lai riba lenga asi gi oiriba chaye naba issue asi imung manungi issue ni Pendaba misunderstanding leiba kaya athuba matamda warushin puraknaba wari sanari issue asina hauzik lairiba lenga asida thoidokna akaiba leiroi issue asigi warushin hek purakpaga center gi luching singbatana duna cabinet reshuffle tawragani Chief Minister na makhata na hai lomi amasung Manipur miyam na state asida ikang thokadra haibagi mipaiba leiriba asi koknanaba lenga ki maikaidagi paikhat payaba thabak thoram khudimak leptana paikhatle state asida NRC amasung border pillar issue gi matangda Chief Minister na state asida su NRC tawba yabagi ayaba center na state lengak ta pirakre process taunaba population commission taunaba hauzik process ta leiri border pillar gi issue gi matang asisu mafam adugi concern DC official sing center amasung state lenga ki maru oiba mihut sing amasung Myanmar rom da site ki mihut singa punna survey tawminaduna amadi wari saraduna warushin purakna ba honaragani haiki Napna luchingba kangbu amana international market ta lupa koti chamarom gi chang oigadaba drug sing phagat pangamkhre maduda yauba police personnel sing da lenga ki maikaidagi award reward yauna trophy sing lakliba august ki tang taraga manga independence day numita pinaba sem sari loinana masigi mangoinana hairiba team aduda makhoibu masak khangba oina state lenga ki maikaidagi hayeng pung taranithoiga minute kunthra da fast MR da pangthokadoriba thauram amada apun bagi oina lupa lakh taragi reward khutsinagani haiki MLA Nimfuzi gi manungda MLA manga tara pendaba yauba hauna sane yakpana wari sanari conclusion ama porkani thuna settle tawrani central leaders singnasu adum aikoida NRC tawnana ba ya ba do birakrabani haitare NRC gi process tawnana ba aduga population commission lainana ba haitare ko adum tawnana ba laikrabani aduga madugi process ta dum lai haitare ikang thokadra ina ko yam pakhana rurabani akhoi maksu leibam sabam khangudrabani lomi mayamna waba Mayam Nawaba, Pam Nung Laidana, Ladiba, Arela schemes, Mayam, Hangsan Tohandana, Kanahona, Hona Benedu, Nung, Sufazana Laya, the position Nung Lai is sufficiently oidri, Adubu, Pam Nung Karikari, but of the Karagadi, Panbay Abgis, the later. Financial, RBI, Ben Laki, Bokoki, but to Kamaito, Nokarino, Yang, Manipatu, Yampana, Yang, Hujikana, Yam Sauvat with the lapses, labor Ude, border Gidu, Mayam and Ubira money, a government say, Yana practical. Dispute kuding ma loina both side wari sanaga settle tawgani tawri duni adun makha taba any dispute laitana ba koi jointly survey tawgani na mai tamjani
Sagolbanda laiba Manipur Democratic Alliance MDA gi city office ta hauzik Manipur lenga ki oiriba political crisis asigi matangda khananenabagi thauram ama pangthokre mifam aduna hauzik state asida oiriba political crisis asi athuba matamda loishinduna lamdam asibu tangdu leitaba lamdam ama oinaba haiki loinana Manipur gi ngamkhai border pillar number 81 amadi 82 amuk hana survey taunaba lengak asina center lengak takshinaba amadi Manipur People's Bill 2018 leibak asigi president na assent pibinaba takshinaba suwarep lauki India government ki development of Northeastern region donor ministry amasung Northeastern council gi hana leiramba fundagi overall the chada tara manga hengatnaba union finance minister Nirmala Sitharaman ayaba pikre loinana kautrukta sagatliba national sports university chahi ani fawbagi manungda saba pumloi loishinaba center gi mari renaba singda takshin gani haina lok sabha gi mp dr rk ranjan na phongdokre Kongba Uchekonda laiba MP Dr. R.K. Ranjan gi mayumda Paumi Singha unabada Dr. R.K. Ranjan na phongdokpada National Sports University gi Physical Education gi oja launaba walk-in interview New Delhi da pangthoknaba tauramba du Manipur gi campus ta oina pangthoknaba Union Minister of State Kiran Rijiju na thajaba pirakle loinana handaki union budget ta Manipur gi railway project ki senfam su crore lising tarada hengatle amadi active policy gi ani suba phase ta Imphal More gi Rail network ka Myanmar ga samnana basu hotnari haina phongdoraki Our NDA government is not a promise government. Once assured tawgraba adu koi perform tawne ba Narendra Modi na ek is policy gi lakpasida masi strengthen tawna na ba koi na kari haina haige da Imphal to More gi rail network ase Myanmar gi rail network ka connection tawna na ba madu gi survey se almost completed ek project sanction tawdri adu handa ki budget sida koi na sigi portion sigi su sanction tawna na ba gi request adu de koi tawjarame donor ne aduga Northeastern Council ne masida overall 15% funds increase tawbire akogi honorable finance minister Srimati Nilima Sitharaman na ko masima akogi yamna phaba news ni MP Dr. R.K. Ranjan makha taraduna handaki union budget ki target asi infrastructure phagatnaba surface communication system phagatnaba pollution free oiba India ama puraknaba self reliance oinaba amadi fishery gi tonganba directorate linkhatuna ngagi pothok hengathanaba yauna tongan hiram kayada phagatnaba meeting thamli hairi lakadoriba sahi manga chegi manungda prime minister na pami basi 5 trillions economy asida koi purakpa pambani masi purakna bahonabada reform perform and transform haibasigi theme makha sida koi gi economy se gyarap togadoini handaki budget sida koi na objective tara thame maruena finance minister na handa focus togri che koi gi any economy saukhat pase masi maruoi bada infrastructure aduga particularly communication system surface communication se koina lifeblood of our nation's economy haidana mana yam kana trust be lakadoriba sahi manga chegi manungda prime minister na pami basi 5 trillions economy asida koi purakpa pambani masi purakna bahonabada reform perform and transform haibasigi theme makha sida koi gi economy se gyarap togadoini handaki budget sida koi na objective tara thame maruena finance minister na handa focus togri che koi any economy saukhat pase masi marui bada infrastructure aduga particularly communication system surface communication se koi na lifeblood of our nation's economy haidana mana yam kana trust be lakadoriba sahi manga chegi manungda prime minister na pami basi 5 trillions economy asida koi purakpa pambani masi purakna bahonabada reform perform and transform haibasigi theme makha sida koi gi economy se gyarap togadoini handaki budget sida koi na objective tara thame maruena finance minister na handa focus togri che koi gi any Thobal district ki Hairo Kendra dasu BJP membership enrollment drive ngasi minister Radhesham na hodokre Bharatiya Janata Party BJP gi oina leibak sin bathungna party asida anoba member ming chanbagi chatharakliba khongjanggi saruk ama oina enrollment drive asi haudokpani
चलिबा थासिगी हौखिबा 13 दा कांचीपुरदा लेबा इम्फाल पब्लिक स्कूल IPS की गेटा मसक खंगदबा सिंगना बोम थमलंबा दु सिंगजमैतु लिलोंग यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन थादोरकपा चिरोल अमदा यामना कन्ना यानिंगदबा उटलकली बांग्लादेश मणिपुर डे पांथोकनबा होटनरगनी हाइना CCS के ना फोंदोख्रे न्यू चेकोंदा लेबा CCS की ऑफिस दा पांथोकपा पाउमी सिंगा उनाबा अमदा लुप असिगी प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगोंबना फोंदोखिबनी पाउमी सिंगा उनाबा दुता महाकना मखाताना हाई खोंगुल लीबा खोंचट हाइना मिंथोनबा खोंचट अदु मणिपुर की मैतई सिंग अमदी बांग्लादेश की मैतई सिंगी नुंगी ओइबा वाखलोन खंगबा ngamnanaba चतखिबनी बांग्लादेश की मौलोवी बाजार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा भानुकास्ता मणिपुर कल्चरल कॉम्प्लेक्स अमा सानबसु थौरांग लोइरे हाइखी खोंसित सिगी मनुंगी ओइबा थिमदि बांग्लादेश ता लेरिबा खोई तै मुसा सिंगा मणिपुर ता लेरिबा मैतै मुसा सिंगा नुंगी ओइबा मरी एम थमननबा ओनबगी दुगमा खोंसित अमनी हाइरबा खोंसित चु यामना माइ पाकी ना हाइजबा तारे खोगी माइकेदिगी एखोइनसु खंजदुना लेबा बांग्लादेश ता लेरिबा मैतै सिंगसे स्टेटस अमा थमननबगी दमकता अखोइन खंजरबा मंगलान अमा इंडियागी असिस्टेंट हाई कमिश्नर ओइबा एल कृष्णमूर्तिना प्रपोज तौरे करिनोदा मणिपुर डे कोबमा स्पेशल डे अमा पांगथोक्सी हाइदना अखोइदा हाइबिरकपा मधु अखोइगी मरुइना पुनबा मणिपुर मतमिसै कांगलुबो मदि CCS के ना सिंजरिबा खोंचसी ख्वाइदगी माइ पाकपनी हाइन खंजे मतम कयागी ममांगदगी हिरम कयादा वाथुक ओइदुना लाक्लबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मणिपुर लेंगाकना था तरुक थिंजिनख्रे मणिपुर लेंगा की माहूद डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी KSI लेंबना थोखिबा ऑर्डर अमना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थिंजिनबगी वारोल असि फोंदोरखिबनी थोखिबा ऑर्डर अदुदा IMC ना फन लाना सिजिनबा चना कांगलोन ngaktaba yamlaba senfam sing haina thokiba amasung solar lamp yungbada asoi angam yauhanbagi matangda mayek sengna palli loinana hiram sing asigi matangda chap chaba paukhum phangdabadagi manipur gi governor na manipur municipalities act 1994 gi makhada piba power sijinaduna thingjinbani manipur lengakna corporation thingjinbagi order asi makhata na anoba order ama laukthoktriba fauba chatnagani hairi मणिपुर हाई कोर्ट ना हंदकता तुरेल खोंगनुंगदगी नुंग लेंगोई पेकपा अमदी चिंगदगी लेबाक कोर्ट पा थिंगनबा थोरकिबा ऑर्डर असी लाइरबा मियामबु वाहनबगी मथक्ता चौखत थौरांगी थबक खुदिमक लेपु हाइबगा पांखकनी हाइना ऑल मणिपुर एक्सकावेटर लोकल ट्रक टीपर एंड वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के राजेंद्र फोंदोरकली वाफम असी कांचीपुरदा लेबा लेसांग हिदेंदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा तुरेल खोंगनुंगदगी नुंग लेंगोई पेकपा अमदी चिंगदगी लेबा कोटपगी थबक तौरिबा मियोई सिंगना मिफम अदुदा हाइकिबनी कांगुजम राजेना हाइकिबदा मणिपुर हाई कोर्ट ना हंदकता थोरकलिबा ऑर्डर असी महौसागी अकोइबगी सक्तम कन्नबगी अखनबा थौरांग अमा ओइरगसु थबकसिंग असिना हिंगनबगी सिनफम ओइरिबा मियामददी असुकी मतिक अवाबा अमा ओहले हौजिक्ति कोर्ट की ऑर्डर लई हाइदुना गाड़ी सिंगना नुंगलेंगोई पुबा यादबा असिना लाइरबा इमुंग कया चरा हेनबा हौनरकले मसिगी मथक्ता लेंगा की लंबी थोंग बिल्डिंग न चिंगबा थबकसिंग सेंगत सागतपदा सिजनगदबा पोलम सिंगसु पुबा यादबा असिना मरम ओइरगा थबक लेपगी फिबमदा लैरे मरब असिना मणिपुर लेंगाकना हिरम असिदा मिटेंग चंगबगी मतम ओइरे हाइकी ngasi मिफम अदुदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदगी लाकपा सिनमीसिंग असिना हिंगनबगी थबक तौरिबा मियोई सिंगना हौजिक मखोइदा थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंगी मतंगदा वाफम क्या फोंदोकनखी लोइनना लोइरकपदा वारेप अहुमसु लौदुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिशिनखी तालिब दाबी जिंग असि मरी लेनबसिंगा वकटलब मतुंगदा गवर्नमेंट की माइकेदगी मरी लेनब डिपार्टमेंट की माइकेदगी अखोइदा यामना थोइदोकपा मही यानबा दुगुंबा पाउकुम फंगदबा तारगदी अखोइसु वाबगी वाबा अखोइ खन मतुंग ताबदा करी तोसिगी हाइना खनरगदा तंगाइ मक फरगदगदी अखोइ सिमिसिंगिसु ngसाइ मीटिंग मरता हाइग्रे अखोइ तंगाइ फदना अखोइ पसा फंगदना चादना सिमिसु सिबा अखोइ साइ थंदा सुसाइ खौ तो ngमगदी हाइबा वाकरसु यावबिग्रे अदुगी मथक्ता गाड़ी जिंसु को लोन पुबा ngमदना पसा तनबम फंगदना लैबु म्यामजी गवर्नमेंट अमुक सबमिट तौरे हारगा अखोइ लोनसु पुबिरो अखोइ पुक्साकसु अतोप लमबु सिमिरो हाइबा अदु मखन मतेंगी खोंजंग मयाम अमसु अखोइ पुना खनरकांदा लाकनी हाइना मयुमदगी थोखिबदगी थीब खंगदना लैरखिबी नुपी मचा अमंगसी खुराई अंगोम लैकाय अमदी मोइरांग कांपु साजेब अनि फाउनदुना चेलिबा इरिल तुरेलदा सीदुना लैरमले लैखिद्रबी नुपी मचा असि फकनुंग अवांग लैकायदगी थोकजोम बेबी थोय चही 12 अपोकपा बिरजित कवी
नुपी मचासी थासिगी हौखिबा तांग तरानिथोइगी नुमिदांगदा मयुमदगी थोखिबदगी थीबा खंगदना लैरखिबनी लैखिद्रबी बेबी थोइगी हकचांग असी ngasi मोइरांग कंपु सजीब की मियोई सिंगना नुमी चुंगबा मतुंग पुंग तरानिथोइ खर हेलकपा मतमदा थेंगनरखिबनी तुंगदा लमलाई पुलिस स्टेशन की ओसी इंचार्ज याउना मणिपुर फोरेंसिक साइंस की टीम लाक्तुना कुपना येंशिलबा मतुंग पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्स की मोकता थमख्रे मिसी असिगी मतांगदा पुलिसना केस तमा लौखटपगा लोइनना थिजिनबा हौख्रे धनमंजुरी कॉलेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स यूनियन की सेशन 2018-19 बॉयज कॉमन रूम की सेक्रेटरी ओइरंबा प्रियानंद यांगलेमना मनुंग मतम चादना हौखिबा जुलाई की तांग तरागा माथोइदा लैखिदबदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी डीएम कॉलेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स यूनियन थादोरकपा चेरोल अमदा नुंगाइतबा फोंदोरकली सिंगजमई नाउरेम लैकाइदा लैबा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर उरिखिनबम नोबोकेशोर अमदी मांगसा ताबम सोबिता अनिगी मचानुपिदा हौखिबा जुलाई की तांग मरीगी नुमिदांगदा नोंमैना कापतुना एटेक चथरंबगी थवंगबु हैंडीकैप रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन HRO जिरीबामना यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली हैंडीकैप रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना ngasi जिरी न्यूज नेटवर्क JNN की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा HRO की जनरल सेक्रेटरी TI रानीता नहाई थोंग असिदा चेनबा मियोई सिंग लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी न फादुना अहकपा चैराक पिबियु हाइरकली कांचीपुर लेबा इम्फाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की गेट हौखिबा जुलाई की तांग 18 सखंगदबसिंगना बोम थमजिलंबगी थवंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi स्कूल असिगी महिरोई ओजासिंग अमदी स्टाफ सिंगना वाकट खोंगचट चटख्रे वाकट खोंगचट अदुदा महिरोई संगदा बोम थमजिनबिगनु महिरोई सिंगना महि तंबदा अयेतपा पिबिगनु मी तिनबा मफमदा बोम थमजिनबा यानिंगदे हाइबना चिंगबा खोलाव कया महिरोई सिंगना लावखी पनबा याबदी हौखिबा जुलाई की तांग 18 इम्फाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की गेट सखंगदबसिंगना KG अनिरोम लुम्बा IED अमा थमलमखिबनी कुंबी अवांग खुनौ एडेड प्राइमरी स्कूल अमदी कुंबी अवांग हाई स्कूल की हेडमास्टर एन बिजोयबु पुलिस न फाखिबगी थोंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना स्कूल असिगी ओजा अमदी महिरोई सिंग याउना गार्जियन सिंगना स्कूल कैंपस ता वाकट मिफम चथखरे लोइनना कुंबी बाजार फाउबा मियाम की ओइबा खोंगचट अमा चतुना पुलिसना स्कूल असिगी हेडमास्टर फाजिन खिबगी थोंग यानिंगदे महि तंबदा अयेत पपीगनु कुंबी अवांग हाई स्कूल की हेडमास्टर एन बिजोय अथुबा मतमदा थादोकपियु हाइना खोलाव कया सुलावकी मणिपुर की पुवारीदा मयेक लाना लेहौरगदबा थौदोक ओइना कंगला गेट ममांगदा लमदम असिगी थौना फरबी नुपी 12 कंगलादा लेबा 13 सुबा असम राइफल्स की ममांगदा मफी थोंगदबा खोंजंग चंगसिनखिबा अदुबु निंगसिंगदुना एंटी रिप्रेशन डे हाइना ngasi पालन तौख्रे पैलेस कंपाउंड लेबा लमयानबा शंगलेदा पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेनना अप्सफाना लमदम असिदगी लौथोउ हाइना खोंजंग चंगसिनखिबा नुपी 12 मनुंगदा लैखिद्रबा लुचिंगबा अनिगी मफमदा मियामना हैलै तमखी लोइनना लैखिद्रबी लुचिंगबी अनिगी युमगी मियोई सिंग यावना थौना फरबी नुपी लुचिंगबी 12 खुदोल तमदुना इकाई खुमनबु उतखी ngasiगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा ह्यूमन राइट्स अलर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबलू लोइतोंगबमना कुमजा इंग्लिसिंग अमगा चमापल हुंबुद्रा मापनदगी हौदुना लमदम असिदा अपस्फा चनबा यारोय खुनाय असिगी चनबी नाथैबा थबक तौबा यारोय हाइना थौना लेना ngasi फाउबा चंगसिलखिबा खोंजंग लमदम असिगी यामना लाइबक फबनी कुमजा इंग्लिसिंग अमगा चमापल हुंबुद्रा मापनदगी इंग्लिसिंग अनि 12 फाउबदा लमदम असिदा फेक एनकाउंटर दा मियोय लिसिंग अमगा चंगा कुनगा निपान हाटपगी वाथोक लैख्रे ngasi फाउबा मियांगना विक्टिम फैमिली दा पामलिबा सिंग असि लैबाक असिगी ख्वाइदगी वांगबा वायल पीबा मतम लौरी ह्यूमन राइट्स अलर्ट अमदी तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पुनसिलगा यूनाइटेड नेशन की जुलाई की तांग 18 पांगथोकदौरिबा मिफमदा लमदम असिगी ओइबा पॉइंट 5 हाइबदी लमदम असिदा लैरिबा मियामगी हिंगबगी राइट्स फंगद्रिबा सुप्रीम कोर्टना कुमजा इंग्लिश सिंगनी 12 पीखिबा केस सिंगी जब चाबा एक्शन लौबा ngamdaba एथनिक माइनॉरिटी ओइरिबा लमदम असिगी मियामबु इंडियाना
sakhangba ngamdriba lamdam asigi oiba chingpat turel amadi mahausagi khoni mioi kharaga manaraga lauthoknaba hotnariba mioi furup ama oina lamdam asigi miyamnasu right to self determination ngamnanaba haijakre hairi निखा तंबकी लान हौब मरक सेसैस्ता भारत का नहारोल सिंह की मरक लेरिबा लान हौनबगी मरक सेसदा इमा सिंहना चोंथोक्तना मिचम मियामदा हेना अवाब पीदनबगी सुमाइना सरकार की ओइबा यामना तमथीबा आइन मयाम उथरागा हौरिबा इहौसिंगसी नमथेननब नमखाइननब तौरक पोत सेसदा इमा सिंहना मायोंग याना चोंथोक्तना ख्वाइदगी ममांग थाबा लानमी ओइना चोंथोक्तना मदुदा थेंगाइनरकपगी पोतसी अखोइना सत्ना सोनबदा नतना मसी मालेम मफम खुदिमक्ता लेहौरदब पोतने इमा सिंगी वारीसी चुमनदा अखोइ सोवेनियर द फोंबगी मोता मसी तसेंगना लारिक ओइना फोंदोकपा अमदी ले इमा सिंगना लेरिङैदा आइदी फिल्म ममम चाही खुदिंगी इमा अमा अनिगी वारी लिहौबदसु चिनगी वारी ngak नतबदा फोटो ओइना लिहौबा अखोइ मसी तसेंगना तहौबा दरकार ओइ Education is the Lariba physical education ki Oja Singh Magi Mahigi Thaka Chanaba Tolo Pibinaba Lengakta Kayarak Haizaduna Laklabasu Tabi Dabana Lariba Sida Education is Departmental Lariba Physical Education ki Oja Singh Penadre Mari Ledaba Singna Makhatana Miching Changbi Drabadi Logi Mating Lauduna Pangham Thokpa Hak Pangnaba Hotnanaba Same Sare Haina Education is Department Physical Education Teachers Association na Mari Ledaba Singhi Puning Chingsilakli ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unabada association asigi secretary M Madhusudan na phongdorakpada education is ta lairamba hozikna youth affairs and sports department ta laikhraba PET sing tongan ba category ahumda upgrade tawduna masa masagi mahigi thaka chanaba tolo phangduna leiri masina maram oiraga PET oina jab manana changmina rakhiba Oja Singh moral down tawba yaure hairi Manipur sports amadi physical education si chawkhalan si hargadi akhoi PET singchida khar hena thauna hapiragadi phagani haibusima thamjabgulonana sarkarna su athu matamda akhoi gi wakatse tabiu implement tabiu karigumba sarkarna tabidragadi akhoi su akhoi gi maikai dagi legal point of view da akhoi changba madarkar lai akhoi promotional avenue thambiraga akhoi employee singse magi sana pot tabiu hai Education Minister Amadi Bosem ki official singna ISSL sigi handak pangthoki ba exam gi answer script re-evaluation tauna ba amadi English singani tara nipan da pangthoki ba exam gi inquiry report miyam da khanghalu haiduna desamna thamki ba wafam thabak da onthok tabagi mayok da khongjang changsin ba matam haure haina desamna hairakli desamna thadorak pachirol da thawong asigi matang da khananaba amadi kari khongjang changsin gadagi haibagi matang da miyam gi oiba mifam ama lakliba tang taraga tarit ki ayu pung taramathoi taba matam da Manipur Press Club ta pangthok lagani hairiba mifam asida mahairoi sing mama mapa amadi mari lenaba singna saruk yabiyu haina makha tarakli Shahakar Bharati Manipur gi makhada Women's Multipurpose Cooperative Society Limited kha potsangbam na sinduna harnessing the power of cooperative to achieve sustainable development to all haiba thimda nongmagi oiba workshop amangasi kha potsangbam mamang community hall da pangthokre workshop aduda Sahakar Bharati gi National Organizing Secretary M Sanjay Pachpor amadi Sahakar Bharati gi notice in char Bharat Kumar na resource person sing oina wangang ki Matang swaisida break amalaujege break ki matungda More Commando amasung nifuhumdoi suba Assam Rifles ki angpulba kangbu amana More dagi tongan ba lalholub ahumgi kadarni haiba mioi ahum phakibagi pau amadi Manipur amasung malim ki tongan ba ipau sing puduna lakchegi impact news pa meeting ta don debut Mayam bo mukana taram nokchure bulletin asigi makhataba pau miyam da pizari More Commando amasung nifuhumdoi suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana More dagi tongan ba lalholub ahumgi kadarni haiba mioi ahum phare Faraba Kadar Singadu, KCP Noyon Group ki Kadar Ani Amasung UNLF ki Kadar Amani, KCP Noyon Group ki Faraba Kadar Singadu, Thobal District ki Chandra Khongdagi Private Irom Raju Singh, Elias Kiamba Chahi Taramapan Apokpa Robindro Amadi,
Yairipok Bishnu Nahadagi Private Ningthauzam Mahesh Elias Pibathoi Chahi Kun Apokpa Binetni UNLF ki Faraba aduna Imphal East District ki Wangkhai Maihobam Lampak Manaktagi Private Asem Anil Kumar Elias Silngamba Chahi Kungamanga Apokpa Ziteni Kadar Singh asi ngarang numidang Wairam Technopal gi SP gi micheng makhada More Commando amasung nifum doi suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana More gi Dalpati amasung Howland Fai Khuldagi phabani hairi Imphal West District Commando Team na Lokatpa Cheksil Thaurangi Manung Chanangasi BT Road Rumhal Tengkamadi How Kaithilgi Mafam Singda Thiumpagi Thabak Jathakre Imphal West District ki Additional SP Operation e Ghanashyam Sharma gi miteng makhada ngasi nungthil pung 5 kun mangadagi taruk fauba jathakhiba thihumba aduda punna miyoi chahumga kun verification jathaki maduda masagi saktak che sudaba miyoi taraga mathoi phagat khibaga loinana makhata ba wahang pahang jathanaba City Police Station da pukre hairi Thobal District Police Commando Team amana ngasi ayu pung 13 ga minute manga taba matamda opium kg mariga gram taruka konana mioi ahum phare Thobal District Police ki SP Dr. S. Ibom Chagi micheng makhada Additional SP Operation Sachinal Nanda Soibamna Luchingba Team aduna Kakching Lamkhai gi oil pump mayada silver machugi Maruti van registration number MN01W 8891 asidagi opium kg mariga gram taruka konana mioi ahumadu phagat khibani hairi faraba mioi sing adudi maichi mathak part 1 dagi Khansawa Morangfun chahi kuntraga taret apokpa modun Madarsang Angmun Chahinifu Apokpa Laikhidraba Madarsang Angfun Amadi Dangsha Manglem Chahi Kuntraga Mapan Apokpa Dangsa Mothilni Hairi Farba Mioishing Adu Makhoidagi Phakiba Potlam Sing Aduga Konana Kakching Police Station da Sinakre Hairi Ministry of MSME Government of India ki makhada Fragrance and Flavor Development Center Kanochna MSME Technology Center Imphal ga khutsam naduna numit taruk ni chupna chathagadaba training program on intellectual properties right IPR for MSME DI and BDI officers staff singdagi haudokre Hotel Classic Grande da ngasidagi haudokiba training asida ngasi pangthokiba technical session da trademark ki matang da khananai naki India gi tongan ba state singdagi lakpa MSME DI and BDI officers staff singna saruk yariba training program asi Manipur gi oina ihan hanbani training program asina MSME gi officer amadi staff singi wakhal lawshing Hengat handuna MSME gi lamda lairiba mioi kayada kanaba phanghanaba haibagi thajaba lai haina Fragrance and Flavor Development Center Kanoj ki Deputy Director Dr. Nidim Akbar na phongtoki So such program, our main aims to organize this program want to develop the intellectuals and under the capacity building of these staffs. So we have selected this first time in this region in Manipur, and because in Manipur we are already establishing a new MSME TCs here, especially in the food park Nilokiti area. So because this is the initial stage, and I think within the 300 days we will going to reopening this, because our Honorable Minister, Honorable Minister Mr. Gadkari has given the target to inaugurate this new MSME TCs here in food park Nilokiti within the 300 days. Education Guide Center Thawal Moizingi Linkhatkibagi Chahi Kungamanga Subampo Kumon Thauram ngasi Moijing Community Hall da Pangthokre Loinana Thauramasiga Mari Lenana Leishang Them Zilla Parisat ki member Abdul Latif Moizing Gram Panchayat ki Pradhan Abdul Wasir Education Guide Center Thawal Moizingi President Mohammad Khairudin Sahana Luchingduna Khulasigi Akoibada Leiriba Mafam Singda U Chara Pambi Kayasu Thakre Manipur University of Culture Act 2015 की मखादा लिंखटखिबा Manipur University of Culture da Mari Raksuba Batch ki oina BA course tamliba Mahiroi Singh
gi oiba numit nini chupna chathagadaba orientation cum induction program ngasi haudokre thauramasi art and culture gi lamda ina khulaba lamdam asigi natka sagona duna laklaba pukai sing asibu yokhanabagi wakhalonda university asina sinduna palace compound da leiba government dance college ki conference hall da pangthokibani thauramasi gi manung chana course asida tamliba dance music manglai harauba sankritan thangta visual arts travel studies theater language amadi culture theories and studies ki matangda wangang loisingna wafam kaya thamki haina chirol amada khanghalakli Laumi Singda Soil Health Card Scheme gi matangda khanghanabagi pandamda numit nini chupna chathagadaba training program amang asidagi haudokre National Mission of Sustainable Agriculture NMSA gi makhada Manipur lenga ki Agriculture Department na District Agriculture Office Thobal ga khutsamna duna pangthokpa training program adu Thobal District ki Thobal Pakhang Khong Leira Community Hall da haudokhi Consumer Affairs Food and Public Distribution Captain PD gi Khurai constituency gi tha manga gi chengpi gani haina yamlaba senfam khongat khraga tha amakhaki chengpi ba yaning de tha manga gi chengpi gadabani haiduna Khurai gi card holder singna fair price shop 27 da ahing yarek tuna khongjang changsin khre khongjang asida saruk yakhiba card holder amana phongdorak pagi matung inna Lenga ki mari ne nabasingna athuba matamda Khurai miyam gi chakthung chap chana phanghan biu tha manga gi cheng phanghan riba fauba Khurai miyam da constituency asigi fair price of kun ge tareta ahing yarek tuna chathariba khongjang asi hadokhiroi Khurai miyam gi yaifana ba khaliba MLA da maral siriba sisu yaningde MLA da maral sibagi mahutta constituency asigi phangpham thokpa tha manga gi cheng matam chana pithok biu haina phongdorakhi tha manga gi cheng se masi akoi bibiu haidana hairubadagi ngasi akoi mafamsida ngasi humni surabani akoi gi cheng tha amakhaki laise laiba cheng si akoi yena akoi gi tha masing sudabana maram oraga sunaba bibiu haibagi damakta akoi na ngasi phawba numi humni se akoi ahing yarektana akoi gi card holder mayam siga agent ga loinana akoi cheng ji sangjari ni akoi Khurai kendra gi tha manga gi cheng phangdriba asi athuba matamda phanghanbiro koi Khurai praja mayam sing asi yang ware na mari leinaba singna athuba matamda pithokpiu akoi kayam koina ahing yairektana leigidori bano yaragadi akoi amana amabu hunnadabigida mari leinaba singna akoi gi awaba sing asi amta ko hanbiu tha manga gi pithokpiu masi sudribokti akoi logjagiroi na athuba matamda pithokpiu akoi awaba je amta di ko hanbiu Hayeng Faubagi Manungda Khurai Assembly Constituency gi oina tha manga gi watliba napsa gi chengpi drabadi lakliba July gi tang tara tarit ki ayupung taruk tagi Manipur pumba matam kaktaba general strike kauragani haina Khurai Assembly Constituency Fair Price Shop Committee gi President Bashiruddin na phongtorakli Khurai Assembly Constituency Fair Price Shop Committee na sinduna ngasi Khurai da pangthokiba paugi mifam amada Bashiruddin na makhata na hai general strike asida Khurai Assembly Constituency gi prajasi Fair Price Shop Committee JAC against the bomb blast at Khurai Sajor Laikai Khurai Kendra Development Committee Islamic Development Association Komidog Development Club amasung Komidog Development Association Maira Paibina general strike asi sawatkani haidi Department gi maigai dagi tha amagi cheng piraga makha tarakpa cheng asi hayeng natraga hangchit phawgi manungda pibirani haibasu leite laiba tang 13 ga hayeng phawgi manungda awatpa cheng saruk asi pibidaba taragadi mathangi tang 13 ki ayuk pung taruk tagi makhal makha kayagi khongjanga loinana aikhoi jenen strike tawba haina Khurai kendra asigi manungda leiriba civil society organization maira paibi club sangstan khuding maka loinana hairiba phire Rural Backyard Poultry Scheme ki makhada Imphal East ki oina beneficiary chamagani funithoida Rainbow Roaster Yenausi Yenthokre state asigi oina scheme asigi makhada punna beneficiary lising amaga chani yankhaida khudong chabasi pigani haina veterinary and animal husbandry director Aish Chaubuna phongdokre Porompata laiba veterinary loishangda pangthokpa thawramaduda director na low input technology bird haina su khangna ba yen makhal asi loibada
ꯋꯥꯗꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯒꯟꯗꯕ ꯌꯦꯟ ꯃꯈꯜꯅꯤ district asigi oina jila parishad amadi panchayat raj loishangsingna खनगलक्पा बेनिफिशियरी अमममदा डिपार्टमेंट की माइकैदगी येनाउ मसिंग कुनगा हुमदोई लेमना पीरी मखाताना अतै अतोपा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसु खुदोंग चाबसी पीननबा थौरांग तौरी हाइकी असी इम्फाल सिदगी हौरगा डिस्ट्रिक्ट लोइनमक कवर तौरगा बेनिफिशियरी सिंग खालकपा लोइ लेजरे दुगा येन मसा सिंग सि अखोइना सप्लाई तौबसिदा एट वन गो द पुलपती कोई फार्म द खर लिमिटेशन मोय सप्लायर दगी सिंग मंगा लोइबा मरी लोइबा अहुम लोइबा तरुक लोइबा लोबिसिदा पुलप ओइना मुक्तदा कोइन येनथोबा ngamdabani anna masi loiraga mathangi district amma mo koi paijani sahi amma makhaidi yam phajana moy production se amma makhaidi phajana leini duga hayeng masa yoninga ga su koina dum yonbe yai de marum kokleiba marum khara अखोइना योलगा नुंगे इंजांग मना मसिंग लेनबा याय फैमिली कंजम्पशन सु तौबा याय नुमाइन तौदना अखोइना मसिगी स्कीम सी अखोइना पाइखतजबनी सुमांग लिलागी आर्टिस्ट अमदी तोंगान तोंगान बा लम सिंगदा थबक तौरिबा मियोय सिंगना पुनसिनदुना सेम्बा हैप्पी लाइफ फाउंडेशन कौबा लुप अमना इम्फाल ईस्ट की बामो लेकाई अरिबम लेकाई द लेबा कना लेजद्रबा नुपी मचा सिंगी होम ओइरिबा ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप ता चाना थकननबा अमदी बॉय कोलोम की तेंगबांग पीख्रे हाइरिबा तेंगबांग असि था सिगी तांगकुनगा मापनदा पांगथोकदबा फाउंडेशन असिगी अनिरक सुबा मपोक कुमोन थौरमगी मांगोइनना पीबनी हाइरी अखोई पांडमदी अखोई दैता लारबसिंग अमदी अखोई खना लेजद्रबसिंगदा अखोई अंगम अंगम मतेंग खरा पांगजबा मसी अखोई मतेंग पांगबगी अखोई फल यामना चावन लेजब नते अखोई हैप्पी लाइफ की मेंबरसिंग असिना अखोई पुसनरगा अदैदा अखोई हैप्पी लाइफ की वाखलोन मानबा मोद मानबसिंग जिंगना अखोई मतेंग पांगबसिंग अदु तौरगा अखोई मते अखोई ngamjaba खरदन जिंगबा होम जिंगदा अममदा अखोई खरखर मतेंग पांगजबा होपदंगारी आंगांग जिंगजिबु खांबिरगा नुसिबिरगा मसी करिगुम खरदसु आंगांग जिंगजिगिदमक्तने ना पुबिरेसे मसी ख्वाइदगी हेना ममम याबने अखोई मेंबरसिंग की वाखलोंदी अखोइदा खंजबा अम लेजै मरमदी अखोइदा यामना पैसा नुसा पोचै यामा पीबदो मधु अखोई पामदे अखोइदी मीनुक्सीगा लोइनदने ngamjab खरा आंगांग जिंगजिबु नुसिबो पीबदो मधुना हेना ममन यामेने लौजे अतिंगा प्रोडक्शन नौना पुथोकपा म्यूजिक वीडियो एल्बम हे लाई ngasi प्रोड्यूसर ओक्रम आनंदीना रिलीज तौख्रे सिंगजमई मयेंगबम लेकाइदा पांगथोखिबा म्यूजिक वीडियो रिलीज तौबगी थौरम अदुदा एल्बम असिगी सिंगर के बोविन एक्ट्रेस कम सिंगर मोनाली अकोइजम अमदी डायरेक्टर अजित निंगथौजाना चिंगबा मरु ओइबा मियोय कयाना थौरम अदुदा सरुक याखी हजिक सानबगी पाउदा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की थॉमस ग्राउंड हौखिबा जुलाई की तांग अमदगी तरुक फाउब जथखिबा हिटसाम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के चैंपियन ओइख्रबा डीएसए चांदेल की वुमेन्स वॉलीबॉल टीम तराम ओख्रे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चांदेल न सिंदुना पांगथोखिबा ओकपगी थौरम अदुदा सानरोय सिंगदा खुदोल सिंग तमदुना पुंगनिंग थौगतखि कुनसुबा एस बीरेंद्र सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट YDO हाइनौ खोंगनेमबी अमदी MPSC अनि माइ पाख्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मीटिंग मखादा ngasi खुमल लंपाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानकिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी अनिशुबा लीगता YDO हाइनौ खोंगनेमबी सानरोय TH राहुलना मैच असिगी 9 सुबा मिनट पांजिल अममम चंदुना BMSC ताबुंग खोकु पांजिल अमा सिनोदा माइथिबा पीखी फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi सानकिबा अहुम शुबा लीगतना MPSC की सानरोय मांगखोलेना मैच की 23 सुबा मिनट चनकिबा अमा तंगाइरबा पांजिल अदुना SKYC सेकमाइबु पांजिल अमा सिनोदा माइथिबा पीबंगमखी थासिगी तांग 13 टूर्नामेंट असिगी मखाताबा लीग मैच अनि सानरगनी तरामंगा सुबा गवर्नर्स कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप सानखरे मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन की मीटिंग मखादा सानखिबा चैंपियनशिप असिगी मिनी बॉयज फॉइल मसानादा इम्फाल वेस्ट की KH रंजित ना गोल LLC की सानरोय S विकी ना सिल्वर मेडल अदुगा मिनी बॉयज EP मसानादना इम्फाल वेस्ट की A तोंबना गोल अमदी KHFA की सानरोय SI जेनित ना सिल्वर मेडल लौबगा लोइनना सबरी मसानगी गोल्ड मेडल ना KHFA की TI सत्यानंदना गोल अमदी
KISSC gi N Saulina silver medal lauki. Championship asigi mini girls sebri masanada SLLC gi Ambikana goal aduga KIHFA gi Priyana silver medal. Ipi mini girls ki masanada KIHFA gi Tampasnana goal amadi unit asigi Divyana silver pangkibaga loinana mini girls foildana KIHFA gi L Gitana goal aduga UPFA gi AK Devyana silver medal pangki. अरोबदा बुलेटिन असिगे लाइन समहना म्याम दा थमजरी मणिपुर लेंगा की मनुंग दा लैरिबा चये नबा लोइसिलगनी लोइनना कैबिनेट रिशफल अथुबा मतमदा पांगथोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबल बिरेना पोंगदोखरे डोनर मिनिस्ट्री अमसुंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की हाना लैरंबा फंडगी ओवरऑल दा चादा तरा मंगा हेंगतनबा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अयाब पीख्रे सेलाना सिजुनरंबा अमदी असोय अंगाम कया तौबदगी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था तरुक मथौ तौब थिंजिनख्रे मसागी चही तरनिथोय खक्तंगाई रिबी नुपी मचा अमंगसी खुराई अंगोम लेकाय अमदी मोइरांग कंपू साजेब अनि फाउनदुना चेलिबा इरिल तुरेलता सीदुना लैरमले अमसोंग कंगलागी वेस्टर्न गेटा असम राइफल्स की ममांगदा थौना फरबी इमा तरागनी थोइना अफ्सपागी मायोगदा खोंजन चंगसिन किबा नुमित निंगसिंग दुना ngasi एंटी लिबरेशन डे पालन तौखे